Görüşüňiz ýaly gadyrdan ýerleşýän mehriban dostlar da onlar Istanbul'un merkezinde ýerleşýän Istanbul Gelişim Universitetinde her günkü ýaly gelişmesine dowam etýär. Görüşüňiz ýaly bugün Marokko döwletinde myhmançylykda. Marokko döwletinde Türkmen elimizi, Türkmen milliligimizi tanıttık ve olaryň da milliligini tanıdık. Gelin bu pursatda Marokkolu ildeşimiziň de dileklerini, düşüncelerini dinleyelim. My name is Hatim Dizaz. I'm working in the International Students Office. I'm really happy to be with the Turkmenistan people. We really appreciate them to come here today. This is a cultural day. We show the world that Turkmenistan, Morocco, everyone is the same. Everyone is international students. Everyone can be together in one day. Thank you very much. No problem. You're welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Alazine Consulting.